Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Badipet ya ketenat ke koi kekia uba ALHEC ulai tu ubagat kum kajing batai u DMHO bagajing IT no ke sarkar ya kadangar PHC sya ka Viham ke badai kenhun ki riu shemet bakan penyat ya kene ke Jaka Sumar ke debat kajing kwa u MLA Berim ke Mau Sendram Constituency rangkat kajing kwa jong kesnong ya kene ulah plah ke por ba ulai jurip ya kadangar PHC haka shipo direct mentau benai jeleu rangkat kajing sendan lang u MLA bementah uba HM Sangpliang u DMHO ke East Khasil District. Kajing la jurip uba ALHEC ya kadangar PHC. Kadehdian bakawai kelong kemi nak senong dangar dop. Kelaklat no hashtag lenti hakalai terek mentahi ubunai. Hadin belapha ya ka syashilong. Namar ketika Jaka Sumar kebadai kadangar PHC kamla ban Sumar bha wadla kilawan tia nadu ke arab tarik jeleu arjar huwe. Tena kaliang kejongi ru ngi wan ru ban ngi kendu ru bon bahagi NGO ki darbar snong ki sangen thei ki student organization welfare nadu ki khasi ki garu ki berat bisong basa sikni ke jaka ila pani la kejong ka jing la kejong ka jing ke bamaki ki kendu akat kum kejing pen ya penbet ya ka PAC ya kani ke jaka Tedon kiba la kaliang jong dia menesyo ila ai ngajing pensai menchua gani PAC gede bapenya hi da ka sarkar enre da u nobi kwat barim yo ba am kamaha banyo da ka kat kum ngajing batai kat kum ngajing batai nan bat tangkat bagi chinong kita yo ba la banyo da ka NGO hengta glasim da ka rah do license kat kum go report ke ba ai bi menesyo license lewat ke lalong ke meeting penyisim kata gerai penyak dari NGO ni penyak dari sarkar. Kata kat kum kejeng penbet yang isinong barok badan lang dekat baru dia Malaysia berkuai dari doktor. Isim gerai bukan penyak no ka dari NGO. Jadi kadang-kadang ngilah withdraw no ya ki badai jong ke sarkar, bad ngilah syak badai dan kat kum kejeng kuat jong ke syong mo, ndi jeng kuat jong ni. Dari mensyuara tu mensyuahi penyak hi sarkar gini ke PAC. Kena kadau kajing penbet bat i lokal MLA Berim aku report jong dia Malaysia bat kajing kuat jong senong kisah aino syaki NGO ikat kum kajing itu jong ki jong penyak jong PAC bagi doktor ki nurse kilo nang tu yang bagi dak yo tang sangut ki positif tapi ki sangut laingut kira long jam sedang argut kadang sa quarantine kita nak home isolation ngiwan hang ni ban bengkre ru yang general kam laga bentang impak ni ka jeng yakun jong ni yang jepang covid 4 ingin tip bahkan kanu kopor kela ban kiyo biang today nomor kata kadau ngiwan benpet yang general kam kumang UI hang ni nomor bah kani ka community corona care center nagaliang jong asyong kela kitkia nagaliang jong lokal MLA du berolang hang ni bah himachang pliang ru kela kitkia bah ban pengkre general kam jong ka corona care center jong ka community inagaliang gijongi jong health department rong ila ide bandan no kono pa isolation ward hang ni hapo ka PAC te kata namar ba ngilaya inspect ika Jakarta tiga sawan hina technical expert orang pet ya ka feasibility kalbiang daga beta ban set up